Kam gremo, mati? Zaključek. Sred dneva. Pa ni to malo čudno. Tu, lej! A snemaš to, ali? Snemam, ja. To bom odpustila. Ja, zdaj se moraš pa subscribe-ati na moj kanal, zato se boš videl. Sem že subscribe. No, pa moraš spremljati. YouTube. Ker si the best kavo naredil, a si jo ti naredil? Itak. A ja. Yeah, girl, you're so overwhelming. You're like a song to which my heartbeat is playing. Like, oh na, yeah. Like, oh na, like, oh na, yeah. When you're around, I know I hardly speak. You got me now, oh baby. You make it so hard for a guy like me, rocking those hips like nobody. Yeah, girl, you're so overwhelming. You're like a song to which my heartbeat is playing. Like, oh na 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 na, there's a poison in your lip, and I can't get over it. 'Cause girl, you're so overwhelming. Like, oh na na yeah. Still waiting for the time to pass you by. You're out of my league, but maybe if I just get my act together right. Let's go to... A veš, včeraj na live so me ful sprašvali, če smo midva šla na razen, zato ker tebe ni bilo. Zakaj bi šla na razen, če imam takrat? Aaaa. Kaj še stav? This is somebody Valastro shit. Top chef. Yeah, my ass. Direkt pred Marley. Darkness. Doctor Rails. Evo, to da povem, jaz sem prej pospravila tale del sobe, ker je bilo prej quite a mess. Tam lahko vidite moje lejce brije. Lejci bije. Tule imam stvari za lase, pa spodaj imam še likalnike, dej stran kapnike. Tu notri imam še tudi nakite neki. To nas so sončni špegli, pa mogoče naredila enkrat tor sobe, kaj se strinjaš? Ja. Ok. Je, kjer mu predelu je stoji? Kako to misliš? Ja, tor soba, no, vsak predel ima nek predmet, ki... Pod postlo, ker te skrivam, ker si grd. Nisem pogledala. A ja. Mislim, da to tik ne poštudiral. Ej, Kosta. Ja, to pomeni, da vse te zdaj, ko gledajo video, moramo biti punch. Yes. Punch in dup. Zdajle sem bila še pri moji sestrični, ki je v bistvu moja nova soseda. Sem bila in smo bili z njenimi frendi na vselitveni zabavi in smo igrali Dixit, ki je pač, by the way, the best igrica ever. Če ne poznate, pogledajte si, ker je res amazing. Sploh ne vem, kaj naj... Rada bi še sam povedala, da imam v prihodnosti namen narediti videe o mojem ljubezenskem življenju, ker sem naredila že pred časom tisti video moj ljubezenski Q&A in zdaj je čas, da jaz naredim končno tiste videe, ki sem vam tam obljubila o mojemu backstoryju pa to. Tako da pač, če se strinjate s tem, mi prosim komentirajte, ker, no, moram priznati, da me je kar strah dati to.
na internet. Mislim, da je že kar več kot 1 leto od vse moje drame ljubezenske. Mislim, da ne bi smel biti problem, ampak vse imam še vedno tak feeling, kaj pa če raj ne bi. Tako da ja, pač povejte mi, če se strinjate z to idejo. Jutri naj bi bil zadnji vlogmas in se ful veselim. Dejansko ful, ko mi čaka, da bo konc, ker se mi toliko že vleče in meni se prav ne da več. Ampak v bistvu energija, ko mi jo vi date, s tem, ko komentirate čisto vsak dan, ko jaz berem vaše komentarje in se vam zahvaljujem in vse to, meni deva to toliko energije in sam zaradi tega še nisem obupala, ker pač če vas ne bi bilo, bi jaz verjetno obupala pri vlogmasu številko 1, tako da res vam najlepša hvala. Verjetno bom še več govorila o koncu vlogmasa, ko bo dejansko konc vlogmasa, ampak to sem hotela zdaj povedati. Hvala vam vsem. Rada vas imam. Lajkajte tale video, če vam je bil všeč, komentirajte ga, subscribite se na moj kanal, preverite me na vseh mojih socialnih medijih, pa se vidimo v naslednjem vlogmasu. Čau!